Kasengin thai jiao lang sning shulong kalapan kunno ikateo le kaman jubilee ksiar jongka hadin bakal jam yo maumer jong JLNT wasan posnem jongka. Ya kate jing penwai no ikateo le kaman jubilee lapelong kharatrik no pra aja fulai hakabau ba poling do menteri ke sarkar jelau lolong kongsan ringkat ke jing sakhilang do ba bantai dor ling do MLA kum sembut kongsan. Haringkat ke jing le kaman bagi sur jing ruai na lor ke jing kren na kite kongsan. Menteri sarkar jelau ba poling do laplai pai ba ru ya katup seakan mau jong senggen thai jauh lang sning nak bentai long din giban sawan. Man kasnyam ngewan hang ni ha bakut jong ka lang sning week bakut jong ka jingla sobha ka jong pi bam khasna shnong dan bun sin bang fusionisha stage banyarwai di karukom roi ki gadgets ki tiar kita equipment kiba pendagam kila EPR Shibun lagi puar kiba ngidangnya kena bengi. Nah kemau bengi saya kerki dan ni pengkut shnong nama barok ki kena bagi samla ikumi inti lalu banyak pet film no. Bat ni kadon ke screen hang ni kena baru nulu dak bagi nong pet film. Di kata kedai kerja ulang sning kaba rengkat ke kerku kerdo ke jong girang ba ki we dan hane ki pastor ki we dan hane ki nong elam jong kasnong ki lala pan sandur ba kerja ulang sning ka long ke nong elam pat ke nong muna neighbors envy owners pride ke jing kejipek keba dabda kejing benut jogi marjan bak kejing sarong pada diki try kata kita kejauh lang sning bak pai lakren ne syabhang ke football bak ke under 16 tournament ngalakham shwa ya ke ta hai hi na kemau ya ke lang sning week dat ka lang sning concert sebenut ba tips kiba ipa i ladak ban rekod bun laki kilaja no